Naimbag nga oras yung amin papagayam. Ita agundangway, isagot mi kada kayo ti umuna apaset ti seryeta yo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasat itibiyang. Ay, oo na yan, Manong. Kita ang manday tarupang. Oray ka lang imisit ka po iti init. Tinakmat ang katawaan, ading. Kaslang amin di ka na irwam iti trabaho dito italon. Para sa akin ka man itipitak, o di ka pa'y lagtal na. Ala, saanin Manong? Ay, nagpudot. Antayo pa agmirinda. Day tati pagalisto, Manong. Ti agmerienda. Agbati ka nga, Rod. Oray saan ka nga agmirmerienda? Diyak kayat Diyak kayat ti agpalugi. Ay na, da kayo at talaga anak ko. Mala, umay kayo kit din, tain tayo pa'y agmerienda. Kun intayo pa'y aglinong, tani, nakapudpudot ti darang ti init. Saan amaw-awatan ti panawan? Makatudtudo itay bigat. Ngamita, nagpigsamot tan ti init. Kasla ni Manong numaminsan, napudaw. Angam numaminsan mat, nangisit. Anya, tila sasawamot, Jenny. Gusto daytan. Madamdama, aga pa kayo. Ay, nagpudot talaga. Climate change nga rod, nanang. Isu akas to'y apabaliw-baliw ti panawan. Ala, wanan anak ko. Umay kayo ki din. Tadyak mutlaam mo day ta climate change nga ibagbagam. Ay, talaga asutil dagiti anak talakay. Di daagtal na. Tila ibagbagada ng runa ni Jenny. Nakalablabid. Kasta talaga bakit? Tababae kat nga ron. Sa bagay matkit di alakay. Ay, nakarkaro siguro no simurot dagiti kakabsat da. Lakit di Ang mga nun na ariwawa da una dito italon. Ang mga nun da itapay nagay-ayam ter aramidin da. Adi na kita aggapas. Wen nga rod lakay. Nasaya at met, tadi da impilit ti simurot. Nga maragsakan na, takastada bakit? Amuda ti tumulong. Un nga rod lakay, dakkel met ati maitultulong da kadata. Wena, sapay kumata na salun at daka na yon. Tapdawan ti parikot. Dayawag man nagiti putod mo pare. Abay pare. Wena, gaputan nagagit da. Amuda kayo at tulungan. Sapay ko mga rod, tadi dagbali yung tundo dakil dan. Dahil tadi dakil na pagyamanak. Saan mo't siguro pare? Basta di kay agsarday amang bagbaga kadakwada. Sa bagay Ada kada tayo naganak, no kasano tayo adisiplinan na gitanak tayo. Uwan pare, iso adayawin kayo. Gaputan na saya tiwagas yun ang padakil kada giti anak yun. Ngam dagiti putot ko. Ay, yakam mo. Ispolda. Narwam da unay ang maitid amin na kayat da. Di yung amin nidarwaman pare. O rejak itulok amin na kayat da. Awan mo ti maramidak. Gapota konsintidor ti inada pare. Di tati pare kot. Di ka mapukawan iti namnama. Ipakaawat mo iti asawa, asaan kumanas ka nga itulok amin na kayat dagiti anak tayo. Manong, orayan nakmat nakaparparta kamat na. Kabalyo sama tinaginawandakan ka. Anya, agpapauray ka lang nga rudan. Kastape lang tibagam. Ala, saan nga rudan? Basta, orayan nak. Ala, wanan. Di ka na agbayag-bayag. Ang mga numaladaw tan. Ay, naglugan ta ko mga minan iti tricycle. Sakit nagadayo ti pagadalan. Awan pa yung nga ti pagbayat ay ti tricycle ading ko. Iso nga nusan tan ati magmagna. San abali? Asan laang mat adata ti magmagna amapan iti iskwilaan? Wan matkit di Ngam nagdagsan ti hambag ko. Nagadumat ngamin ti notebook tayo. Nagre-re ka talaga. Mala, yigmon tadad dumanot notebook mo. Tasya akong ti mangwit. Agyaman na, Manong!
Kasano pa daytoy. Agpaspasugnod ti anak talakay. Tapay ka na, bakay. Kunak ngamin, asaan tapay ang makagatang iti kayat na abistida. Kam nagpasugnod matan. Ay, nabakay. Dayta nga di bagbagak itiking ka. Asaan ko mga amin na kidawin da, kit itid mo. Tani, sa balin ti pito na kadakwada. Ay, uwan nga ron. Agbababawi akon. Ay, Pasensya kan lakay. Jack dimagkan ka edi. ala, bayamon ba kay? Kasaritak ti anak ta. Yung pangasim ha, tadi mo kumaida panuynuyan na kanayon. Tani, makita mo itin ti ugali da ita. Uwan lakay. Ikarik na ita. Nasayat no kasta ba kay? Takita man di putot ni paridani. Amuda ti makontinto iti adda kadakwada. Gaputan na sayat ti na may anda paridani anang disiplina kadakwada. Bakit? Sir, pudno anak idinanog kay jidalan? Tatang, Ibagam ti pudno. uwan tatang. Apay anak idinanog ka. Saan ka diya kanayon nga ibagak? Adi kay makiap apa? Inbalang da ngamin dyakan ka nagtatang. Iso abinalas mo tan animanong ko. Anak ko, sana nasaya ti makiap apa? Kanayon mi nga ibagaday ta kada kayo. Naguuyong da tatang. Din sir, Jenny, jaket ang maulit dito Tanuad naman ng madamag ko anak apa kayo. Bautan kayo. Uwan tatang, saan min ngol ulitin? Agsangsangit dagiti anak talakay. Bayam ida bakit? Tapno maamiris da, saan anasayati naramid da? Uwan lakay, ngam kasla nakakaasi damat. Saan ko naktumay? Panang disiplina, iso asinaplit ko ida. Napanda ki imbalangan, di kang kananti kaadalan da. Ay, amo pa dagito nga ubing. Nakurang nga talaga ti panunot da. Wan bakit? Ngam saan anas kin abay-bay anta, dahi tangay naramid da. Tamang ano ipagarup da, ahusto tinaramid da. Uwan lakay. Gan may sa kababain ka ni Paridani. Nakataltal na dagiti anak da. Ngam pakibiyangan ki din dagiti anak ta. Ala, makisarita ka kinipari Dani lakay. Agdawat ka iti dispensa po iti naramid ti anak ta. Mare, siya akon ati agdawat iti pasensya kan ka. Gapo iti naramid ti anak ko kadag iti anak yo. Ay namare, awan anyaman na dayjay. Apa dagiti ubing. Iso asaan anasgan apakibyangan tayo ida. No naungtan mi ti maysa, ungtan tayo ida amin. Agyaman ak mare ha. Gapo ta maawatam. Wen mare, bagaan tayo kit di ida. Asaan anasaya at ti makiap-apa. Wan mare, binagaakit din nagiti anak ko. Adidan ululitan ti inaramid da. Uray siyak mare. Inungtan mi ida, gaputa saan mi akayat ang maimulay ti panunot na anasaya at ti agibalas. Wan nga rod mare. Kat ala agyaman ak manen. Awan anyaman na mare. Kat no makita yun to ida, nga adda aramid da ang maikaniwas. Awan matdakas na no bagaan nyo ida. Gaputa siyak, ayos lang para kanyak nga ungtan. Wen no bagaan dagiti sabali at tao dagiti anak ko. No adda inaramid da asaan ang maiparbang. Gaputa amok aparamat lang iti pagsayaatan da dayta. Napakada ko anak ko. Tika na yun nabilin ko kada kayo Agsingsingpat kayo, wen? Wan tatang. Uwan tatang. Hala, tibilin ko. Aramidin nyo dagiti paramid ni nanang nyo, Wan tatang. Tulungan mi ni nanang. Tapno saan mat amabannog unay. Nasayat. Anusan nyo pa iti agbati adakda kayo diti balay. Tamapanak manggat iti sa bali a lugar. Tapno adda aramatan nyo. Uwan tatang. Kasano bakit? Inakon. Makaamukan kadagiti anak ta, Wen lakay, di ka madanagan. Siyak ti makaamo kadakwada. Alam nga rin, inakon. Wen lakay,
Kat agan-anad ka akanayon. Ay, agyaman nak. Dakkel mo tinakgadak ditoy. Ada sirbi, nga inanusak di may nakitaggad ditoy. Tadamot nawadwad a birok. Oh, kasano pare danay? Agawid ta pa'y ka DJ ili tayo. Wala. Awan pa'y mataramidin tayo itong bigat. Uwan nga rada pare. Hay, imbagman. Tadamit natgadan ta ditoy. Uwan nga rod. Ada isang puta iti pamilyata. Ken usaran pa'y dang iti ubing iti pagadalan. Ay, imbag ka pa'y pare. Ammo dagiti anak mo, ti pangruna da agatangay. Talaga anak man da pare. Ngam dagiti putot ko. Ay, kasla di da ammo, tirigat tibiyag. Noon niya tigat da, masapul alain da ka no. Nagbaliwdan to da kita. Ipakawat yun lang kadakwada arumbang at ikasapulang ti uno enda. Saan kahit adag iti paggugusto da. Ay na, imbaglaan ang tadabirok mo lakay. Agbayad dagiti ubing iti pagadalan. Uwan nga rod bakit? Umadanin ti closing program da. Wen lakay, iso nga adda bayadan da para iti makan inton closing program. Ay kat, bayadam to amin na na. Nasaya at mahit no adda maka na may sagana itong graduation da. Tapno marik namit dagiti ubing ti panagbakasyon da. Wen nga rod lakay. Agpasintro man itong bigat. Yung kaya gatang iti kabarbaro albado, sapatos, tapno daw sarang dagiti ubing. Wen lakay, ngam saan ka kadi asumurot? Saan? Ano sampay lang kasi katimang kadwa ka dagiti ubing. Tagsubliak iti trabaho mi. Isupay ti malpas mi. Tapno makadarayak itong graduation, closing program da. Ay wen alakay, nasaya at mat no makadaray ka. Tapno maimatangam ti panagmartya ni dancer. Kan ti panangawat ni Jenny iti pamadayaw ang maipaikan kwa na. Iso ka no ngamin ti first honor iti section da. Maragsakan bakit? Sa bagay, talaga nasaririt dagiti anak ta. Wen lakay, ken nagagat ngamin nga agbasa-basa. Iso nga ado ti maad-adal na. Manong, agpagata nga kadananang iti sapatos kan bestida. Damagan pa'y ano da kwartana. Kasanungan na awan. Ay, wan nga agpaisoan niya. Wala ding. Tama nga na awan kwartana. Isuasan at tila pagatgatang mo. Wana, damagak to. Ngam na ada kwartada. Anya ka diti pagatang mo, Manong. Jak amo. Urayak pa ya. Nonya ti baga ti maestra mi nga usaran minton graduation. Ah, wan nga agpaiso. Wano, oray saan dakan nga igatangan. Anya, naglalaing amay. No si kalang tigatangan da. Ay na anak ko, dengdenggag ti saritaan nyo. Di kay madanagan. Gumatang tayo iti baro a sapatos kan badoyo. Agpaiso nanang? Wen anak ko, adda inted ni tatang yo apaggatang tayo. Yehey! Yay! Na-overjoy ka manan. Saan mo? Ala, huston anak ko. Ingkay kit di agbasa iti leksyon nyo. Agpakada ko, anak ko. Bakit? Nagsupliak di trabaho mi. Mala, agan-anad ka lakay. Ay, saan kayo ka di adumar ay intong graduation ni Manong, tatang? Matindara, may sadaytang special nga aldaw para kada tayo. Iso, sana mabalin na sa anak at dumaray. Urayan da kayo nga ron, tatang. Uy, anak ko. Nandamaan nyo na ita. Agawid sakbay adumtang ti graduation nyo. Wan, tatang. Langarod tayo na ko na. Ingay magumatang ti usar yon. Ada kaninanang yun ti paggatang yon. Agyaman kami manan, tatang. Aggraduarin na kita anak tabakay. Ag high school dan, inton umay atawan. Wan nga rod lakay. Katay na. Maragsakan ak unay. Gaputan nagbalbaliwan ti anak ta babae. Uwan bakit?
Dimngag ka dagiti ado pa magbagata. Iso nagbalbaliwen. Ba nag-apagyamanan taunay? Ay, gusto launay dagiti imbagbaga ni Pari Dani. Isuro na imbag dagiti ubeng. Bayat a dumadakkel da. Bakit? Wan nga rod lakay. Kas iti anak da, nanakman da nga agpadpada. Wan bakit? Gapo iti wagas da ng disiplina kadakwada. Wan nga rod. Ngam, saan abali bakit? Gapo ta nagbalbaliw mo ito, dagiti anak ta. Aggraduaran dagiti anak na pare. Ag high school dan. Wan nga rod pare. Masapol, agdubli ti kayod ta. Adun to ti paggastusan tayo. Wala nga rod. Rumbang agsalukag tayo. Tapno maipaya tayo ti pagrebagan tayo ti pamilya tayo. Wan na pare. Kitagyaman na ka. Kapugin ka, naisuro mi anaimbag dagiti anak mi. Nagbalbaliw ti anak mi abalasang pare. Ah, nasayat mo kasta pare. Wan pare, dakkel ti naitulong mo kada kami. Kaputa inaramid mi amin na balakad mo kada kami. Nawatan mo ti asawak ti usto pa nangyali kakakadagiti anak mi pare. Wala pare. Imbagak lang ti amok na makapasaya at kada tayo. Agyaman nakmanan pare ah. Oo niya eh. Agawit na pa'y kadi ije lugar tayo? Una, darayan ta ti panaggraduar dagiti ubing. Isuro dagiti ubing iti nasayaan, tapno maimula iti puso kan panunot da ti kinaimbang. Papagayam, di liwayan adanggan ti may kadwa apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo, gasa iti biyang. Papagayam, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo, gasa iti biyang. High schoolan dagiti ubing lakay, umad-adumat ti kasapulan da. Wala rod bakit? Di mo pa kadanagan dagiti masapsapul da. Gaputa masapulan dagita. Sa bagay, wan matkit di alakay. Tinapat nagkit igad dati agadal. Napas nagdamat kit di, awan mat ti makitak aparikot kadakwada. Sabay ko barang may lapas damat ti kursudan to. Pare, adda iyaw awis da trabaho, iji kabangi-bang nga ili. Nanyati ko na, mapanda. Una, apay kita na dyan kahit trabaho da ita. No kasta nga ro, mapantayin ton bigat mo't laeng pare. Wen pare, Naitagat tigat ko king ka pare. Nagagat ka. Iso akayat ka ngay ayapan. anyat matrabaho dyan ngay? Kasi itisigo da pare. Construction. Meta. Alang nga ro pare. Dagasin ka inton bigat. Da kayo kadi, jay inayaban ti asawak anaga po ijay kabangibang nga ili. Wen ma'am, siyak ni Danny. Ket Arthur mo tinagan ti kadwak. Nasaya at mat tanabiro kanyo ad agos ditoy. Wen ma'am, inawagan mi ni sir. Hindi da kami di terminal. Awan pa'y mat ti asawak. Saan pa'y anak kasangpuan? Napan nakisarita iti engineer. Kasta ka di ma'am? Wan, kat ano sa inyo nga urayan, tapno makapagpapatang kayo. Wen ma'am. Ala, agkape kayo pa'y ngarod. Kabayatan ti panangururayo iti asawak. Agyaman kami ma'am. Madamag kumanlaang. Adda ka din pamilyayo. Adan ma'am. Ala, ano sa inyo ngarod ti agtrabaho dito eh? Kan agan-anad kayo. Gaputa sa bali ti dagduma at tao dito. Anak ko, balasang kan baro kayon. Kat saan amaliklikan ang makibarakada kayo. Ngam pang-asiyo, tapilyan nyo kumatipakigay-gayaman nyo, ha? Wan nanang. Den sir, nangag mo ka di. Una nang, di kay madanagan.
Agyamanak no kasta anak ko. Kanayon nyo kumaapanunutan ti sakripisyo ti amayo, ha? Wala nang. Sana bale, tainton makalpas kayo iti panagadalyo. Da kayon tumatlaang ti agnumal. Wala nang. Nabiit at talaga ti panawon anya, manong. Pag ko na amat ading. Wala. Kita aman. Kasla ka ano lang iti ubing tayo. Ngamit ha, graduating ka manan iti high school. O nga ro ading ko. Agkuliyo akton. Aggraduar kan tumatan iti high school. Katsapay la ko ma. Takaba ilang data apagadalan datatang kananang. Kabailan da, manong. Nagagat ni tatang. Lakit de, aramidan ta mo ti pagrabangan ta. Igaad ta ti panagadal ta. Wala din ko. Takayat kumat nga ilipas ti kursok. Tapno damat pakakitaan da nanang gandatang iti sakripisyo da. Isasapay ko ma, takas tamat ti panunot mo, ading ko. Wan, manong. Aramidak amin akabailak. Tapno makalpasak mat iti panagadal ko. Kasano pare? Agawid tayo kumaita. Awan pa'y mo nibus tayo. Huwag nga Rod. Sakit ka sa pulak ti kwarta. Alain tayo kumatitangdan tayo. Huwag nga Rod. Ada ka numot problema, iji papeles nga inasikaso na. Iso sana nakasubli adagos. Ay, saan nga ta mabaling nga alain tayo ni Madam Glory, titangdan tayo? Ay, diyan mo Awan mo timbaga na. Naira na pa yung ngawan pulos kwartak. Noon niya ti unam, uray muna kang agawin ta urayek ni boss. Katalak ton, titangdan mo. Sigurado ka kadi pare? Wen, ibagam to iti asawa, bigatak tong agawin din. Ang mga sa bali man ti panunutan na. Wen pare, ngam sigurado ka kadi, nga agbati ka dito eh. Wen, siya kung timang uray iti boss. Ang sumangpat inton madamdam ha. Kaya't itid na adagos ti tangdan tayo. Sumarunok to na. Uray marabyan na. Tadamot pang rabi abas. Ay nalakay, rabi iuna yun. Ngam impilit mo pa ilaang tinagawin. Kaili ko nga Roden, bakit? Ngam rabiin, delikado ti agbiyahe iti kasti nga oras. Sakit agtudtudo. Malasumra ka nga Roden Sana bali ata naglugan akmat. Ngam delikado latta. Kunak man nubigat ka ngamin nga agbiyahe. Ako na ni pare Arthur. Isutimbaga. Tay pagarop ko, asana dumtang adagos ti boss. Hindi din nakapanaw ni pare Arthur. Simang ko ti boss mi. Inted namat adagos ti tangdan mi. Iso si maruno ako. Kasta ka dila kay. Ay, bakit? Ala, mangan ka nga Rodan. Mabit lang ang tamang isagan ak iti kanam. Saan yan? Ay, indagat maturugan ta na bagnoga. Madam ti umawawag mo. Kanya nga tatibaga na iya. Wala, nayunan na titangdan ka. Hello, ma'am. Hello, Danny. Kumusta ka? Nakaawit ka ka din. Uy, ma'am, hindi pa'y rabi Kasta ka din. Ang apay asla madandanagan kayo, ma'am. Danny, anda ngamin napasamak iti rabi iti toy. Anda nang dangran iti may sa akailyan mi ditoy. Kat inalada amin na kwartana. Kat tidakas na. Dinangranda pa'y. Ado titunor na. Anya? Kat tidakas. Si Kati atapon da nagaramid. Gaputa si Kati na udi anakita da ijay kampuyo iti rumapiin. Nay, ma'am, saan? Pinanawan nak ijay. Nagrubuatak matadagos, ma'am. Apaman ang naalak ti sweldo mi. Wan, amok da ita, Dani. Ngamin bagaklang da ito'y tapno amom dar aramidam. Kan tapno makapagsagana ka. Pangasyo, ma'am. Tulungan da ko, ma. Pangasyo. Kasano da ito yan lakay? Anya ti aramida. Di ka madanagan, bakit? Awan ti ebidensyada asyak tinangaramid iti dayjay. Wan angam si Kati na udi at tao ijay. Ang mga nuibagada nga iso ti inuray mo. Iso nagpaudi ka nagawin. Di ka madanagan. Di nakbaybayan ti Diyos. Saan asyak tinangdangran iti dayjay at tao. Isong awan pagdanagan tayo. Sapay ko mga ron.
Wan mare, pare, di kay madanagan. Adda amang panak na, kun adda ti boss mi. Siyak ti makaam mo, no apay ang nagpaudi ni pare ang nagawit. Pangaasim ko matatulungam ti asawa ka mangidepensa iti bagina, pare Arthur. Wan mare, tulungak ni pare Dani. Iso adi kay unay madanagan. Lakay, apay akastoy. Apay asikat ti mangikaro iti saan mo man na nagpasulan. Awan ti kabala ka dako da bakit? Siyak tinaudi ang nakita da iti construction site. Kin may isa. At da iti kalugong ko. Adyak nasiputan anatin nagayam. Iso ti inusar da pamanagnak. Asyak ti suspek. Una yun ti kastoy pare. No kumaamu tayo akas jay gayam ti mapasamak. Naggigiddan tayo kumalata na gawin. When no uray saan mo kung mga inuray titangdan tayo. Di tayo matamati mapasamak pare. Talaga kasi siguro. Ada kayo mo't kadabo sa mga tulong kanyak. Ang na bakat matamat. Iso day tuyan. Agi karoak iti pagbaludan. Ikarok tisan ko abason. Lakay, agsingsingpot ka. Panaknakam nga awan basol mo. Tapno parwaran da kamat na. Un, bakit? Di mo ba'y pa nagitubing? Kastamot kan ka. Ayuanam ti bagim. Un, lakay. Di na kami pakadanagan. Di ka madanagan pare. Tulungan kayo. Datayo ti agtitinnulo. Ay amanak pare. Anang arutan lakay. Panawan ka pa eh. Katulitak timbagak. Agsingsingpat ka dito eh. Anak ko, oray kasto'y tinapasamak. Saan kayo kumaamaupupay? Igaid yung kumalagta ti agatan. Nana, apay akastoy. Awan mat basol ni tatang. Ngam apay anabalod. Diyak mo anak ko. Pasensya kayo no diyak masungbatan dagiti saludsod nyo. Gaputa oray siya ka mismo. Diyak maawatan dagiti pasamak. Nanang, dumteng total daw ang makaruwar ni tatang iti pagbaludan. Iso nga ipasnak mi ti panagadal mi. Tapno makalpas kami. Ket maragsakan to ni tatang apama na makaruwar iti pagbaludan. Agyamanak anak ko. Da kayo timang mangtad ka da kami iti piksa. Tapno sangun amin apan lupok iti biyag. Una lang, agbalin tayo kumaanatib ka. Awan ti dakas nga naramid ni tatang. Iso nga ammo, kasyan na tayo tinamarswa. Wana na ko. Kat day ta kumaakanayon ti panunutan nyo. Husto kayo. Dumtang to ti aldaw. Ada tayo ti adda iti ngato. No addanton sa adyo iti biyang. Rabi imanan. Mariknak ti ilib ko iti pamilyak. Kandagan san iti barukong ko. At ti tayo nakabalod. Asan ako marumbang. Aprusak dagiti rehas. Asaan ko marumbang ngay kawak. Nabalod ak. Ikarkarok ti saan ko nagbasulan. Nagkasang. Hindi masapol nga agbalinak anatib ka na. Gaputam mo kapan lubok lang na gito'y. No da ito tiwagas. Tapno maawatak ti pasikot-sikot ti biyaga. Italagkunkin ka. O Diyos ko. Tulungan nakmat ko ma. Kan ikanak pa itikiran ti pakinakam. Kasta mo ti pamilyak. Tapno mabaalan dati amin. Ket agtuloy kami latang agbalin anapod no. Ken nagaramid iti nasayaat. Martha? Ha? Madam Glory?
Kunagtupay kat, sanak anagriro asi ka tinakita. Pasensya ka kuman, no di ka na na dakos. Awan anyaman na, madam. Agyaman na. Kat, kumusta kayo matan? Kastoy, madam. Marigatan itibya nga magtultuloy lantan. Nagapo ak ije pagbalutan. Sinarong karakta sawak. Mabisinak matan. Iso adim magasak pa'y dito'y. Tagkapi ako ma. Ala, agorder tayo di makan. Taglaglang tabangan. Ha? Wan, Marta. Di ka agpapiin. Agyaman ako na, madam. Awan anyaman na, Marta. Makitak adakkelan ti imbrasan ti bagi, Marta. Mariknak tirikat mo. Talagaan narikat, madam. Agmay-may sa aklaangan amang isaksakan kadagiti anak ko. Sisaklangan ti mangmanggad para iti masapsapol ta. Nang ro na tagraduar manan itaatawan ti anak ko nga inauna iti high school. Wan, madam. Ikagkagumaak ti amin. Tapno makaadal dagiti anak ko. Kat adda ko mamat magtengda iti biyag. Nga oray kasto'y tinapasamak iti biyag mi. Marta, amoyo ka di amasyan kami unay kada kayo. Kan maysa, makonsensya ak. Gaputan saan kumaanarapyan ti asawak iti dating aldaw. Naitid na kumaadagos ti tangdandadani. Kat saanan anarabihan ijay sait. Tapno saan ko mga iso tinagsuspet saan da. Awan bason niyo, madam. Ken maysa. Inaramid yung ti amin akabaalan nyo at imulong. Anang itipensa kan kwan. Ngam talaga nga awan na balinan tayo. Iso nga aklunan mi pailaang ti amin. Kanaganos kami. At danto siguro panawan ang makarwar ti asawak. Ijay pagbalutan. Naanos ni Dani, Marta. Katambok at tulungan ti Diyos. Kandi kay madanagan. Kasaritak ti asawak. Tapno tumulong kami para iti masapsapol dagiti ubing. Agyaman ako unay, madam. Agyaman ako unay. Agturpos kan inton bigat iti high school, manong. Agkulahyo kanton. Wan nga ro, dading ko. Naragsakak, manong. Gaput agturpos ka matan. Sumarano agtumot na agkulahyo. Ay, wana. Namdya ka mo. Nagtuloyak pa yung agada, dading ko. Kasimot ni nanang mangmanggad. Dahil jay laang agpaiso, manong. Ngamadamot ni Madam Gloria at tumultulong ka na tayo. Wana. Ngam saan ang mabaling nga iti aming nga oras, kat mang namnama tayo iti tulong da. Sa bagay, husto ka iti dayta, manong. Graduation inton bigat. Ngam sa anak una naragsak. Naragragsak ko ma, nodda ni tatang amang imatang iti panaggraduar ko. Uwan nga rod, manong. Ngam anusan tayo pa'y tawan ni tatang. Amang ano umadanin ti panagruar namat, ija ayan na. Nakaturpos kan iti high school, den sir anak ko. Katkablaan ka. Agyaman ak unay, nanang. Agyaman ak unay. Kapiti pa nagsakripisyo yo. Pakaragsakak launay amang paturpos kada kayo iti panagadalyo. Kan may sa pagrubungak day takas inayo. Gamsiksik ka lang ti mangmanggad, nanang. Ang mga numarigatan kayo. Saan anak ko? Di mon panunutin day na. Dahito iti ungo na abaligi yung awan ti amayo iti sidong yo. Katsapay kumatagtultuloy latta ti panagsingsingpot yo. Tapno maragsakan mat ti amayo. Nga oray saan tayo akaden na.
Amo yumit at tarigagay na launay timangtad itinasayang at amasakbayan kada kayo. O nanang, agadal kami anaimbag. Kabailan tayo ti amin. Mauray no kastoy ti biyag adimteng kata tayo. Papagayam, intay denggan ti may katlo apaset ti serye tayo italawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo, gasa itibiyang. Agyaman na. Tasinurangkaran nakmanan bakit? Wan lang ay. Gaputa kayat ko nga ibagakan ka. Anak ka-enrollan mi din, sir, iti kolehiyo. Oh, apay ngagsinaay ka lakay. Manupay nga tatawan nga agtalay na edak ditoy. Lakay, di ka mapukawan itinamnama. Ika gumaak ti agdiskitar. Tapno adda pagpiyansan. Saanan? Usaran nyo kidi itinal daw masapsapol nyo ti matmatgadam. Ngam kayat ko kumamot ang makarwar kan dito eh. Panawon lang ti makaibagano ka ano. Sana ka mapukawan itinamnama. Gaputam mo nga dati Diyos. Lakay. Pangasyo ha. Agan anos kayo. Dumteng tungot lati aldaw nga agdadan natay manen. Kasaya tay tultuloy ulat tati panagadal yung anak ko. Wan tatang, masyanak kininanang. Gaputay sulayang timang manggan. Kaya't kumatag trabaho, kaya't kumati makaadal. Aganos kailangan barok. Dumtang tuti panahon na makaawidak. Kaya't makatulong ang iti inayo. Wan tatang, Igadyo ti panagadal yo. Tainton makalpas kayo. Makabirok kayo tinasaya at apanggitan. Kaya't agsuldo kayo to itinawadwan. wan tatang, agyaman na kalagita abalakad yo. Wen, tauri adak diti pagbaludan. Naragsakak met urikas kasano. Gaputamok nga agad adal kayo. Wan tatang, da kayo ti may nga inspirasyon ko. Isong igagad ko ti panagadal ko. Wen barok. Italang amarik na tayo tirigat. Ngamdumtang to ti panawan. Ngagbaligi tayo. Kat makalungaw tayo itirigat ti biyag. Miss, amang ano ka sa pulam ti tulong? Panagkita kat natagsenday taawit mo. Ha? Iyag mo, kasi akong ti mga wit ti taimot mo. Agyaman na kabsat. Nga misis akon. Adan asawa. Ha? Pasensya ka na. Kas lang amin awan asawam. Gaputan na pintas ka. Ha? Melchor ka ang tinagan ko. Siyakmat ni Marta. Maragsa ka na kamakamamukan ka, Marta. Wan gayam. Pangituludakan ka. Di talaang igid, Melchor. Tagurayak iti tricycle dita. Maragsakan ak unay, kaputa nagsisingpet, dagiti anak yo, Marta. Wan nga rod nanang. Adda sirbiti pa nagsaksakripsyok para kadakwada. Uwan nga rod, katsapay kumha, tagan anos kalatta. Wan nanang. Saan ang mabalin asumuko ak? 5 dagiti anak ko nga isakad ko. Pasensya ka nanak ko. Tamanulaang ti kabailan mi, ama itulong kan ka. Dakelan atulong ti mait itudyo kada kami nanang. Iso adakelan na pagyamanak dait na. Ay, biyag nga agpayso aya. Wan nga rod nanang. Nuapay ngamin akastoy tinapasamak. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Aganos tayo anak ko. Amok nga agbaligi tayon to, iti mauding aldaw. Kan kas makita mat, uray kas to'y tinapasamak. Kabailam mat apagadalan ni Denser iti kolehiyo. Umadani mat nga agturpos ni Jenny iti sekundarya. Kan ti maysa akabsat na iti elementarya. Sa bagay, husto kayo nanang. Wan, katday tati pangkitaan, akanayon na kayo at tultulungan tinamarsuha.
Kailing ko ti pamilyak. Kasta mati lugar mi. Mano at tauan na nakabalodak. Dito lang upat ti suli na ti makikita ka kwarto. Mano tauan mo na nagbalinak adakas. Gapu iti may sa basol at siyak inaramid. Mano tauan na nagbalinak a kriminal. Iti may sa tao at siyak pulo sinagsagid kan nakita. Nagsingsingkwetak. Amok ti dakas kan saan. Ngimapay akas to'y. Siya ti agikaro iti basol ti sabali a tao. Kayat kun ti sumuko. Kayat kun namalpas ti amin. Diyos ko, tulungan na tap namalpasan ti panagtutuo ko. Una yan na nagkasang tinapasama kiti pamilyam, Marta. Wen Melchor, dahil tati husto na pasamak. Iso nga ita. Agmay may saak amanggad para iti masapsapul mi nga agina. Apay an naigalis ti dilak. Naibagak mo't aminan kankwa na tinapasamak kada kami asa nga pamilya. Apay nga minakastoy. Nalagan o na irinakin ka, Melchor. Melchor, agyamanak iti oras mo anang dengeg iti istorya. Oray kaskasano, limag antirik na. Gapu iti panangibagakan ka iti amin. Awan na nyaman na, Marta. Kat manipo dita, namnamaam anak kasaganak amang tulong ken ka. Agyamanak, Melchor. Kada niya, agawid ta ka din? Itulod ka ninyo balayo? O saran ti tricycle ko? Unman nga rod, Melchor. Tani, rabi iuna yan. Wan, Marta, amang ano makasalaw ka pa iti managdakdakes. Saan mat siguro? Nasisingpot ti tattao dito'y ayan tayo. Saan tayo nga amu ti panuno ti tunggal tao, Marta? Isungag sakbay kan agan anad tayo kumaakanayon. Pasaya at matasimbangpet kayo, nanang. Kasangsangpet kumet. Ay, adda kayo matgayam. Ngamapay akas to'y ti kusina. Nakawarwara. Pasensya kayo, nanang. Kasangsangpet ko ngamin. Kahit aglutlutumot ni Jenny. Nagay-ayam ngamin dagiti kakabsat mi. Isuan na, nagkaiwara dagiti ayam da. Ay, taasino tinamnamaan nyo ang mga sikaso kadagita. Siya, ay nabambanugak. Iso at tumulong kayo mata. Ha? Nanang? Katwan mat, iso asika, uray lalaki ka. Tumulong kamat dito unag tibalay. Uwe, nanang. Madamdaman to. Mangantayo pa eh. Apag iso, nakaluto ni Jenny. Da kayo lang ang timangan. Nanganak kon itirwar. Kaya't kon ti aginana. Nabanugak unay. Kat makaammo kayo matan iti adiyo. Jenny, apay nga takas dyayo ni nanang. Ay, Jack amo manong. Kanayon mo tinakas jay. Tunggal sumangpat, agong ungat. Pasaray saan pa'y amangan. Siya kunti mga asikaso iti kakabsat ta. Anya? Si kanto ti makisarita kan kwa na. Amangan no adamot parikot na. Bayamadin ko. Siya kunti makamo makisarita ken kwa na. Amangan no stress na lakit di. Isukas jay. Uwan manong, ngam kita ama. Amangan no masungbatam no agungat. Saan na din? Mala, mangantayo kit din. Di mo pagparikotan ni nanang. Kasaritak to inton bigat. Nanang? Apay, aday bagam din, sir. Nanang, ada lang amin ti kahit kung ibaga. Gaputa ada tinadlaw ko kada kayo. Ha? Anya day na? Nanang, madlaw ko ngamin kat. Kanayon anapudot ti ulo yo. Apay, adda ka di ti parikot yo. Ha? Awan? Ngam, apay nga rod akas ta kayo. Ay, awan da ito yan ako. Di nakapakadanagan. Bannog ko la siguro, iso akas tuyak.
Pasensya kayon. Sigurado kayo ka din, Nanang? Uwan, anak ko. Nanang, no marigatan kayo namang papaadal kada kami. Ibagayo ko matusto. Tapon urang sardeng akon. Ay saan, anak ko? Saan kayo nga agsardeng iti panagadalyo? Apaya niyo kanduti na yung may bimisita. Makumigom ni Nanang tatang. Ado ka nung amin taramidan na. Isuha, sana bale. Umayto ka no inton mawayaan basit. Kasta ka di. Wan tatang, Kumusta ni Nanang yo? nasayat matlat ta. Nasayat nga rin ba kasta anak ko? Wan tang, di kayo madanagan. Kaputan nasayat ka na hindi ka sasaad mi. Sapay ko ma, takanayon kayo mga gananan. Yan, di ka nayon nga bilin ko kada kayo ha. Agan-anos ka nagsing-singplet kayo. Wan tatang, para itinaranyag ang masakbayan tayo. Kat kasano, Marta? Nakaikad din ka din? Juan Melchor. Kat anya ti pangadeng mo? Sabay ko ma, ta positibo tayo ta. Ibagamon. Magagaran ako na yan. Una yun dayta, Melchor. Wen Marta, ay ayatan ka ngamin unay-unay. Iso magagaranak amang mo, no anya ti pangadeng mo. Melchor, addan asawa, kan addan anak mi. Ha? Ngambayat abo may bayag ti panagamamuta. Ininot anat nagtiriknakan ka. Amok asaan ang maiparbang daytoy. Ngamay ayatan ka mat unay-unay. Agyaw malakunay, Marta. Kat ikarik, di kanto parigatan. Ayatan kan ipatag ka iti kastaunay, Marta. Nanang, intay kumamot sa rongkaran ni tatang. Sigurado akailiw na kayo dayjay. Ay, awan panahon ko, Jenny. Ado ti obraag ija palingki. Ha? No kayat yo, da kayo lang ang timapan. Mangtedak iti pamasahe yo. Agkukuyog tayo kumaamapan, nanang. Uray tamay sa laang mat nga aldaw. Ay na, tumaktak lang dayta. Isupay ti mapaglakwak ita nga aldaw. Nanang, idi pa'y laang nga sa bali ti madmadlaw ko kada kayo. Dandani kasla diyo pa'y kahit amangag tinaga ni tatang. Anya? Nanang, agpudno kayo kuma. Adda ka riti sa bali nga aramidan nyo. Ay na, Jenny. Bumalbalasang kan, ngam narugit ti panunot mo. Apay, adda ka di nakitam nga aramid ko. Ha? Di kay katagyaman. Gaputa ikarkarigatan kayo abiyagan. Anya? Dayto'y titandaan ng Jenny. Di mon ulitan ti agisawang iti jak magustuhan. Laglagi pa nga anak kalaang. Makadlawon dagiti anak mo kan ka, Marta. Apay, di ka kadi mabutang. Nanang, adda ijay pagbaludan ni Dani. Manu atawan anagururayak. Ngam awan mat na pasamak. Kat, iso ka din anak relasyon ka iti sa bali a lalaki? Pakabasulak ka di. Nagbiro kakmat iti pagragsakak, nanang. Pagragsakam, nga uray pakabasulam mat. Ay na, agpanunot ako maiti maminribo, itata na sa papay. Ay, didak ngamin maawatan, nanang. Dinak mo't maawatan, Marta. Apay, saan ka makonsensya? Saan ka amaasyan kadagiti anak mo? Ay nananang, di na kon pakibangan. Gaputa uray addan relasyon mi kini Melchor. Ipapaay kumatlata ti pagrebengak kadagiti anak ko. Awanin, Manong. Talaga sa bali ti madmadlaw ko kininanang. Oras siya kading ko. Saan na nakaslady? Ang magagaran unay na agawidak. Di na pa yung damagan no kasano ti panagadal ko. Ay, oray siyak, Manong. Rumwar amasa pa. Marabyan manin ang makaawid. Siya kundi mga asikaso kadagiti kakabsat ta. Iso sa anak pa yun ang makariprepaso no daduma.
Ay na, kasanday to yan. Sakit aggraduar ka mat itan iti sekundarya. Uwan nga rod, manong. Kasaritak ni Lola. Taumyan dito eh. Tapno ison ti mga sikaso ka dagiti babasit a kakabsat ta. Tapno may pamaysamot ti atensyon mo iti panagadal mo Insing-asing ko daytan kininanang, ngam di na kayat. Kanayon namat nga apaan ni Lola. Kaputa di na kayat apakibiyangan ni Lola tunggal marabyan. Una yun ni Nanang. Talaga nagbalbaliwan. Uwan nga rod, manong. Nga mala, ikararag taading ko. Asapay kumatawan ti rumso aparikot. Maornos tumot lang ti amin. Apay ka di, Marta. Kasla may kulkulang ka. Awan da ito, Melchor. Di ka nagilimad kanyak, Marta. Pangaasim. Melchor, kasla marigrigatan akong amang ilimad iti relasyon ta kadag iti anak ko. Anya? Nagrigat ti kastoy. Pangaasim, Marta. Di na ko maisinsina. Saan ang maamuan dagiti anak mo ti may papan ka data? Juan Melchor, di ka madanagan. Saan ka nga isina? Gaputa ay ayatin ka unay-unay. Ngamsapay ko ma. Tamaano samti kastoy a sitwasyon ta. Juan, Marta. Amok, hindi pa ilang. Ada nasawa ka anak mo. Iso nakasagana ka mga iti kastoy a sitwasyon ta. Agyaman ako na Melchor. Kat sapay ko mataag tali na agtaan na pudno iti tunggal maysa. Papagayam, denggan ti may kapat apaset ti seryeta yo italangwas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Nanang, graduation mi inton bigat. Asino ka di ti mangimarcha kanya? Ni Lolam, iso ti mangimartyakan ka. Ay na, no saan ko maanabalod ti amayo, ay kat isuan. Saan ka di anasaysayaat? No da kayo ti mangimarcha kanyak, nanang? Ay na, di kan agpili pa'y iti mangimartyakan ka. Ado ti trabaho, iso ani Lolam ti mapan. Anya? Apay, di mo kaya? Kwa, awan maaramidak, nanang. Ay na, saan ka agkasta-kasta, Jenny? Noan niya ti imbagak, iso ti masurot. Saan amabalin nga agsayang ak iti aldaw amanggad, gaputa adakit nga rod ije pagbaludan ti amayo. Ay nananang, saanin ang masapul nga ulit-ulitin nyo nga adda ije pagbaludan ni tatang. Gaputa amok daytan. Kan amok nga awan basol na. Oh. Alang nga rod, nanang. Sumra ka kon iti silid ko. Tamapan ko isagana dagiti arwatak inton bigat. Nasakit tinakam ko kininanang ating ko. Manong? Nalabasan natin ko. Aldaw mismo ti graduation mo. Gamsaan man laadim maray. Manulaang mati may isang aldaw. Ngaglangan ko may di palengke. Bay amon? Awan matlaang ti maaramidan ta. Gaputan alpasan. Tinapatag, nakalpasa kon. Kat agkulehyo ak tumatan. Sana bale? Ada kayo mat kini Lola. Ala, di ka nagsen na ay manong. Nalpasan ti amin. Narabyan kayo ita, anana. Trabaho tinagapwak. Iso adi nakpagdamagan iti kasta din, sir. Nanang, Kat isumat. nanang, saan akong nga ubing? Tapno jak amo ti amin. Ha? Nanang, ado ti makakitkita. Ado ti mangibagbaga kada kami. Nga dati ka na nakakuyog yung lalaki. Agsapa, aldaw kan malam. Kat amok nga iso ti makagabo. No apay akanayon kayo amarabyan. Anya? Wala na. Amo mintar aramidan nyo. Apay, nauma kayo ka din kinitatang. Ha? Sumbatan nyo ti saludsud ko na lang. Nauma kayo ka din kinitatang.
Nauma kayo kading kada kami. Awan dakas nga aramid ko den, sir. Awan. Iso adinak pagsawan akasla inauna kang iti siya. Melchor, talaga ang makadlawan dagiti anak ko. Ken kunada nga adu timang mangagda sayang gusang may papankadata. No kasra nga ron, di agdan natan Marta. Anya, Tangay kunam nga mudan, di nawayatan nga agdan na. ngam amangan numadaksan ta, Melchor. San mat siguro? Bayam, panunutak ana imbagdait asing-asing mo. Wan Marta, taplosan ko mga kastoy iti kanayo na sitwasyon ta. Nasayat mat ta sinarungkaran nagmanen, pare Arthur. Wan pare. Kut amangan dumagas mat na Madam Glory inton madamdama. Ay, Oh. Apay nagsinai ka pare. kailiw kong ti pamilyak. Ang imapay nga taasaan dan asimar sa rungkar. Ha? Nagrunat ti asawak. Nabayagan day di na udi nga imay ditoy. Amangan makumikom iti pisto na pare. Kut dagiti anak mo. Makumikom da, ipagadalan da. Mawatag dagiti anak ko. Ngam ti asawak. Saan ba't asigo da kas jay? Amang ano yung sukat na kon. Di kag panunot iti kasta pare. Patsik ka saan ang maaramid ti asawam da jay. Sapay ko ma. Mapukpukawan ako ng itinamnama. Tungpal biyag siguron. Ngagyanak ditoy. Pare, di ka mapukawan iti namnama. Rumwar tumit lang ti kinapudno. Maamwam no asino ti husto ang nagbasol. Manong, pudno amin ana idanon kadata. Jenny, Ni nanang timagmag na. Kat ada na kasalabay kan ko na. Dagiti awanan pa eh. sige ating ko. Sabtan tayo ta. Magnakit akan kanikit. Na magnakmat iti makanawan. Sabtan tayo ta. Wan manong, nung kasala mabutang nga. Amangan no makaparnoy ta iti skandalo ditoy. Awan unay ti tao dito palengke ating ko. Isa di ka matanagan. Basta magnakalat ta. Kat siya kung ti makaamuhag sao. Apaman amasabat ta ita. Ala, wan manong, ngampang asim, agkalma ka kumalaan. Ket, sa dino ngay ti panganan ta, Marta. Uray sa dino, si kanti makaamo. Ngam san taon na agbayaga, ang mga numarabyanak unay. Wen, di ka matanagan. Nanang, Jenny, Nana, agrara na tayo yung gayam nito eh. Ket, ha? Adagayam ti kakuyog yo. Asino day ta? apay nga da kayo dito eh. Adalaing ti mapan mi ginatang. Kita pagiso. Adda kayo gayam dito eh. Ala, intayon. Aguray tayo iti tricycle. Agawid tayon. Ket kasano ti kaduhayo na? Agawid tayon kunak. Awanin ti adupay asao. Da kamin amis mo tinakakita na lang. Isasaan kayo nga aglibak. Asino tinangibaga kada kayo asisi imandak na? Ni ka di tatang yo? awan nanang. Di yo kumairamraman ni tatang dito eh. Gaputa awan ti amuna. Iti amin ang mapaspasamak. Da kami tinang panunot iti wagas. Tapno maaktuan kayo nanang. Tapno mapanagnikan mi. Usan kami anagbidot iti atap mi. Sige, tangay ammo yun ti amin. Tangay da kayo amis mo tinakakita. Agden na kami nga rodan kini Melchor. Anya? Ay saan nanang? Di yu aramidan kumatikas-toy. Saan mi akayat amarakrak ti pamilya tayo? Awan ti makunayo siguro kanya. Gaputa inaramid ko amin a pagrabangak. Panawon met siguron. Tapno panunutak ti bagik. Ti bukod ko a pagragsakan. Apayakas to'y nanang.
kunak man titinulong tayo. Ag-inanos tayo. Kat urayin tayo ang makaruan ni tatang. Tapno makapagditin na tayo amin. Manon atawan tinapalawas. Kat awan apulos tinapasamak. Awanin tinamnama ang makaruwar pa'y jay amayo ijay pagbaludan. Apay nanang, napukawan kayo ka din tinamnama. Nalipatan nyo ka din ti kanayon nyo nga ibagay di. Nga awan ti sumoko kada tayo. Agingga iti di tayag baligi. Pakawanin dak. Ngam nakaikadang akon. Makidin na akon kin ni Melchor. Kat di kay madanagan. Itugot ko dagiti babasit akakabsat yo. Tapno awan parikot yo. Saan? Di yo itugot dagiti kakabsat mi nanang. Da kayo lang ti pumanaw. No iso ti pagragsakan nyo. Awanin, Lola. Talaga pimanawon ni nanang. Hay, dadaal talaga ti ulo ti inayo. Lola, ngam saan na bali? Adaak amang kitkita kada kayo. Syakon ti kadwayo di ti balay. Ngam kasano da ito yan. Amang ano saan kamin ang makapagtuloy nga agadal. Ikagumaan tayo, apok. Wen Lola, ipakita mo kininanang akabailan miti amin. Kagurak ni nanang. Agraman tayo jay a Melchor. Ginundawayan na ti kaawan ni tatang. Maragsakan ak unay ang makakita ka na kayo, anak ko. Uwan tatang, kailiw kayon, isung adda kami. Ninanang yung ay. Tatang, Uray di yung ibaga. Amo kunti amin. Ha? Amuyo ti amin, tatang? Ado ti gagayam ko. Ket saan laad na kayo ti mang sarsarong karkanyak. Naibagadan kanyak ti naramid ti inayo. Namuan nyo gaya mo, tatang. Kagura mi. Nangrunak yan ni nanang. Di na pinampanunot ti pamilya na. Di ugurayan ti inayo. Maawatak. Gapot na ng bayaga kong ditoy. Ha? Uwen. Respeto niya ti inayo itilaksid ti inaramid na. Dumteng tutikan nito ang makaamiris. Barang maurnustan. Inton makaawit ak ija lugar tayo. nagtanok kayo, tatang. Kat day tati may saadayawak unay kada kayo. Ne, adda ka matgayam di tiro warbaro. Kat kasla na unag ti pampanunutam. Apay nga agsan na ay ka. Pampanunutak ti mapaspasama kiti pamilya mi, Lola. Apay nga takas to'y. Ha? Nabangalog ni tatang. Ang awan basol na. Nabayagan na grikrigat kami. Kapo itikawan na. Sa itat, pinanawan na kami mananti inami. Den Sir Barok, nariga ti mapaspasaran nyo ita. Umsapay kuma, tadi ka agpampanunot iti anyala dita. Lola, Jak agsarday ang makisarita iti inayo. Barang maamiris na tibidot na, kat agsublinto matlang. narigat abirokan ti sumbat na. Napay akastoy ti mapaspasamak, Lola. Ngam ko nakiti bagik. At talaga siguro akastoy ti gasat mi asa nga pamilya. Apay ngay may kayo pay laang dito'y pwesto may nanang. Anak ko, talaga ka di abimmato ti pusom. Ha? Awan ti asawam iti sidong nakiti anak mo. Kat ita, mainayon ka. Apay, di ka kadimaasyan kadakwada. Kas iti kinunak nanang. Panawan mo't siguron tapno birukak ti pagragsaka. Wan nabiro kam ti pagragsaka. Gamisumot ti paglidayan kan pakasaktan nagiti anak mo. Kan maysa, di ka kadimaasyan kini Dani. Linipat ko ni Dani. Iso apang nga asiyo kuma.
tadi yun balik san tinagan na. Kandi kay madanagan nanang. Ipaay ko lat ti masapsapol dagiti anak ko. Agi patuludak tumanan, apaman nga damaurnong ko. Kaslawanan ti ganas mo agadal, Jenny. Saan ko makasta, Manong? Igaad mo kit din ti agadal. Kaslangarod na wala na ko ni tinamnama. Hindi ti mano ni nanan. Kaslawanan ti sir-sirbi ti amin. Pangasim ko Manong. Tadi ka kumamutan mainayon. Nung ang sakit tinaka mo kininanang, saan ko maati panagadal mo ti pagpapasam? Igaad mo kit din ti agadal. Tapno maadan tayo mat itinaranyag ang masakbayan. Jenny. Laglaki pang. Addara tatang. Dalola. Kandagiti kakabsat pa. Kan barang makaamiris tumat ni nanang. Ala, uwan natin ko. Pilitik nga iulo ti panagadal ko. Baring mailipas ko daytoy a semester. Awan ba't ni Marta dito yung pwisto na? At dalabit na panananana. Apay, at nakaditi damagan niyo iti asawa. Asawa ko na? Kaya't naasawan. Si Kangarod, ti kakabkabalay na? Ha? Barok, siyak ti ina ni Marta. Kat imayak, tapno kasaritak kuma itinalapat. Ha? Tangay kat si katinadaanon ko. Si kan ti kasaritak. Anya kong ti ibagayo, nana. Baro ka pa'y. Kan rumbang kuma, abalasang ti Pilyam. Wano asawaam, kunak kuma. Anya? Wan barok, ti kumapadam nga awanan asawa ti Pilyam. Sana ti anak ko. Gaputadan asawa, kan anak na. Madadaal do itultuloy ang ti relasyon yo. Naibaga kanyak ni Marta ti amin. Iso ang nagdesisyon kami agtinla kamin. Kan maysa, ay ayatak ni Marta. Si bibiyag pailaang ti asawa na, Barok. Katdakkel ti posibilidad na, nga agsubli. Gaputan na pabasol laang. Iso ang masiguradok arumwar tumutlaang. Kat agdadan na dan tumanan. Iso ang pangaasim, Barok. Waya-waya amon ti anak ko. Kat mangsapul kan iti sabali. Napaninanang mo yung pwesto. Kat kinunana, asinaan ka kanon. Ano? Dahito tipudno. Ay na, bye-bye amon. Di mo ikaskaso ni nanang. Api ngamin anapan pala ang ikipwesto. Marurutak ka na rin. Bayamon, kahit na lang sigurong hagawid kay Jabalayo. Mawatak mat. Ngamjak mat itulok. Gaputa ay ayatan ka unay-unay, Marta. Amunday ta. Agsardeng ako nga gadal, Jenny. Anya? Ay saan amanong? Pangaasim. Kulehiyo ta na dua. Kat dumaktakal di gastos. Iso ang isasaya atin. Numanggadak kat si kalangan tagtuloy nga gadal. Anya? Wan, Jenny. Si kanta gadal kat manggadak. Tapno makatulong akmat amanggat. Para iti masapsapul dagiti kakabsat ta. Nalaos na itan na pinagsakripisyo, Manong. Insakripisyong tibukod mo apagimbagan para kada kami. Pinalawan na tayo ti ina tayo. Kadkas jay tinapasamak iti ama tayo.
Papagayam. Denggan nyo ti may kalima apaset ti seryeta yo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasa itibiyang. Marta, talaga ka din, adi ka nagsubli, di balayaw. Anya pa'y lang ang tiga po nang agsubli ak nanang. Naragsak kaming kini Melchor. Tawanan tinapalabas. Manipod pimanaw kay di balayaw, anak ko. Wan nanang. Tawanan tinapalabas. Sipod nagdan na kami kini Melchor. Kat aging kaita. Awan tinagbalin aparikot iti panagdan nami. Iso akayat na asawan. Talaga ada kami ti para iti tunggal maysa. Nagasatak iti may kadwa nga ayat nanang. Anya? Apay, panagkunam ka di, kat malas ka kini Dani? Awan ni Dani dito'y nanang. Iso anawayaak. Anak ko, apektado dagiti anak yo, gapo iti napasamak. Nagsardeng pa yan ni den sa riti panagadal na. Gapo taag kurang kat nga rod ti aramaten da. Nasaya at mat na. Tapno tulungan na dagiti kakabsat na. Kat sika nga inada. Aramidak matlat na ti pagrabangak nanang. Wan, anak ko. Ngam saan nga umdas nga agipatpatulod ka lang iti kwarta. Masapul damot ti presensyam kas ina ijay balayo. Ay, Ala, di kan pilitan, Marta. Ngam sapay ko ma, tawan ton ti pagbabahuyam iti udi na. Sumakit mo't gam ti sikat, no diretso ti kumboy. Wala pare. Amang ano maikawa ka? May kawak nga ron. Isa amarit na naktipanog ko. Damo lang dayta. Ito nagbayag, mayroam kanton. Kasta nga ta pare. Wen. Kasta kami di. Awan anyaman na dayta. Kabaw ilak dayta nga ibturan. Tinapatag. Adda panggitan. Apa narabyan ka, Marta? ado nga minti customer ije palingki. Iso an naladawak anang rekap. Sayang mat no masapak amang rekap. Kat ado pa'y ti agatan. Udno ka diti bagbagam? Katuan mat. Kaano pa'y aya nagulbudak kan ka. Siguraduam lang, Marta. Ha? Diyak kayat nga adda ka inagaw ko kan ka. Gaputa ay ayaten ka. Melchor, awan ka inagaw mo kanyak. Iso adi ka kumaagsao iti kasta. Apay man na nagsinay ka. Unay magngami ng tigastoy. Puro rigat ti mapaspasama kitibyak. Nagpapada tayo na. Tinapatag. Nasalun at tayo rata. Wala. Nabibiya kayo. Gaputa ka din na ti si bubukal na pamilyayo. Day tati nagdumaan tayo. May maganos ka laing. Sana bali. Tadamot dagiti kakabsat mo. Wan pare. Isudo ti makagapo. No apay nga ikarkarigatak ti manggad. Sikaw nga gam, Jenny. Uwan tata. Kaya't ko ang makasarita ti inak. Awan tinam. Adda na panan na. Apay ka di. Adala ko makayat ko nga ibagakan ko na, tata. Iso nga imayak dito'y dagusyo. Anya tayo, Jenny. Kwa, ibagak tulaangan kininanang no agrana kami. Anya. Dakin ka. Alang harod, tata. Agpaka na akon. Kat pakikumustaan nyo latan ni nanang. Masaya ti ka sa tinayo. Gaputay ay wanak. Isungawan ti pagdanagan nyo. Ay, wanan taropam. Sikat ti makagapo. No apay anadadaol ti pamilyami. Marta, may di anak mo babae. Anya, tapay ka no? Diyan ka mo. Di namat imbaga. Anya, Amudan ti dagusta. Amang ano agabuso da. Kat masansantun ti umay da ditoy. ha? Kita, Marta. Amang ano itid mo amin abirok ta kadagiti anak mo.
Agibati ka mat iti para kadata. Jak kayat, kay suda lang tigas gastusam. Kat jak kayat atunggal umayda. Kat day talang agdaw-daw at aramidan da. Di ka madanagan. Bagaak ida adidan umay ditoy. Kundi kagdanag. Gaputadyak ida ikan itinawadwad a kwarta. Apay ngay may kaijay dagos mi, Jenny. Nanang, gaputa na bayagan adi kay nang tad iti allowance mi. Agkurang ti birok ni Manong para iti masapsapul mi nga agkakabsat. Anya? Iso amang tad kayo kumamot iti kwartayo, nanang. Masyan kayo kumamot. Diyak magustuhan ti panagsasaom, Jenny. Kandiyak magustuhan ti ipapan mo ijay dagos mi. Iso adi mon ulitan. Anya? Kasanon no emergency, nanang? Kasanon no talaga akasapulan amapan kami ijay? Saan kayo amapmapan kunakmanan? Saan akayat ni Melchor amapan kayo ijay? Diyak kayat nga agsubang kami kapulaan kada kayo. Anya? Tanapat patagpay dayjay alalaki? Ngamda kami, nanang? Alaam day to'y akwarta kat agawid kan. Amangan numasangputan na ka ni Melchor dito pesto. Kat makita na day takwarta nga inted ko. Talaga nagbalbaliw kayo, nanang. Ngipay gaya man tata Melchor ti sakit nyo. Imbes ada kami. Pumanaw kan kunakmat. Apay, mabutang kayo ang makita dak, nanang? Mabutang kayo ang maamuan na ang nagdawatak iti kwartayo? Rumbang kumaamaawatan na dayta. Gaputa idi pay laang saanan alimad kan kuana nga adan anak yo, nga obligasyon yo. Anya? Saur kayo, nanang. Mabutang ka amapukaw ni Tata Melchor. Ngam ayos laang kan ka, amapukaw kami a pamilyam. Sapay lakuma. Tadi ka agbabawi. Ala, pumanaw akon. Kat agyaman ak itiraytoy agatat. Nagsakit dagiti imbagbagan ni nanang kanyak, Manong. Apay akas jay ni nanang. Nagbalin matan ang managing bubukod. Ay, talaga nakulapan ang tipanunot na. Nagsakit. Apay adi na tayo matan panunutan. Makaamiris tungot lang ang tinatayo. Maamiris nanto. Anapat patag tayo pamilya na. May pasigurado ken kadeta. Manong. Agananos tayo ating. Kasi ti kanayan ng ibaga ni tatang. Uwan, Manong. Patsak nga agpatinggan tumatlaang daytoy. Amok, apanubok laang kada tayo daytoy. Ay, Madia. Mariknak di ulaw ko. Ipikto siguro tinainom kong arak. Sapay, awang tinakapila at tricycle. Ano ito orasin? Ay, natsak nalaptan tibagin ngayon minumitarak. Kalpasan na umamuak amin ng imbagbaga ni nanang. Kini Jenny nga ating ko. Ha? Ito sumungad. Kapsat, may bagarabihim. Aguray ka kadimot langit ti tricycle? Di kagbutay nga din ko. Sana kadakis sa tao. Pasensya kayon, Manong. Wen, aguray ang kumaiti tricycle. Agawid ak iti dagus ko. Hapay, nagkapam ka di. Rabi iunay na. Nagkapuak iti trabaho, Manong. Alas 11 ngamin itirabi iti dismissal ko. Iso anarabiana. No, kasta? Agtrab-trabaho ka? Wen, Manong. Agtrab-trabaho ak iti may sa fast food restaurant. Saan ka di nga gis eskwela? Agis eskwela, Manong. Nga may sa ak a working student. Agsipod ta agkurang ti matmat gadan dagiti dadakkel ko. Sika, papanam? Agawid ako ni Tidagus ko, aling. Kat? Agad-adal ka kadimat laang? Sana na, aling. Nagsardel nga. Apay nga eh. Kapoy ti kinarigat ti panagpiyag. Mabalimot nga working student ka. Kasla siya. Manggidaklatan na. Kat dagiti kakabsat ko ti pagadalag.
Agbirbiro kak nga rod iti master kak anawadwad kumamot basit ti biro. Swerte makastra ka dito, Manong. Ngam no kayat mo. Agabrod ka. Uwan ko nga, yung awan mo ti busbusik nga gabro dati. Ado ti ahensya ti gobyerno amang gididyaya iti trabaho ijay abroad. Awan ti mabayadan. Tila ang allowance mo ti kasapulan. Padasam ti agdamag, Manong. Uwan ading, agyaman ako na ya. Awan anyaman na, Manong. Ni, adan tricycle. Nasaya at mat, tapno makaawid dan. Makaturturo ka kon. Uwan nga rod. Adong tinagistoryahan ta. Yung saan ta pa yung agam amo. Siyak ni Denser. Mabaling ka dimat ama mo ang tinagan mo. Wan ngagpay saan niya. Siyakmat ni Cherry, Manong Dancer. Maging gayta. Mampanunutok pa lang ni Cherry. Ganda kiting magbagana. Nagmay tising-asing na. Kitsan kami pa yung agam amo. Ngam, ang mga nison ti instrumenti apo. Tapno mapasaya at kumatipyag mi. Anyang tanok padasag timbagana. Sabi ko mata makitak man ni Cherry. Hoy, Dinser. Ito pa mingmingam ti kisami. Anya pang panunutan. Ah? Anya pang panunutan ko na. Tadi ka pala maturog kat ni Rabin. Pampanunutan nga rod. No kasano mapasaya at kutipyag mi sa nga pamilya, Arman. Anya? Wan Arman. Tani. Gagit ko amin agagit. Yung kasla, awan mo ti mapaspasamak. Ay kitawan dakas na. No kaya't mo padasan ti sa bali apang gidan. Padasan. Ngayon kita ma. Tadi nadalos apang gidan. Iyag mo amin a kwarta, Marta. Anya? Kunak. Iyag mo amin a kwartam. Tasyak ti mangigam. Saan, Melchor? Na, Awan mo tinagsaritaan ta akas ta ti mapasamak. siya kung di mangidulin iti kwartada. So bale, tagila sinakto iti para kadagiti anak mo. Apay ka di akas ta kan, Melchor. Saan ka mo't asigod akas ta? Awanin ti ado sao. Iyag mo ti kwartam, muna tumpain ka. Alang hunan. Ingkaalaan ti kwartak ijebag ko. Ingkan! Huh. Apay anak balin akas to eh. Daytoy ka din ti pakakitaan abid to tinaramit ko. Oh, apa nakatal na kamutin. Wano, kaya't mo nasubyan ti pamilyam. Saan? Awan ti panunot ko akas ta. Sigurado ka kadi. Aka ba alam ti manggad iti sabali a pagilian, Manong? Wan nga rod, Barok. Kasla ba dadag anak unay para ken ka? Kapawilak, Jenny, Lola. Yan may isa. Saan na may babawi pa eh. Gaputan nalpas amin na napapilis ko. Aramidak na ito'y para kada tayong utlahan. Ala nga rod, Apo. Palubusan ka. Nga magananad ka kumaakan ayon ijay. Well, Lola, saan kayo madanaga? Madanagan lang amin. Agbay may sakan to ijay papanam. Asinon to nga itikadkadwam ijay. Adon to ti mamamok, Lola. Adan to tagbalin